Diama ni mutabare i Madrid shitani y'umukara yaje kwishyuza inka ya Nyangara. Ese inka bayiriye ryari? Ese ibintu biri kubera yo muri iyi minsi ko biteye impungenge? Ibi bintu biri buze kurangira gute kwa Real Madrid? Ni mbere yuko bari kwitegura umukino wa El Clasico. Uyu mukino ushobora kuzadesida aho igikombe cya La Liga Santander gishobora kwerekeza. Ibibazo byo ni byinshi tugiye kubicamo, nagerageje gusamarayizinga ibibazo bimwe na bimwe biri kubera i Madrid biri hejuru, ikinda kugezaho amakuru ariyo hafi ya yose kugira ngo uze kuba umenya ese niki kiri guhapeninga kwa Real Madrid. Ndagira ngo witonde cyane ube hafi yanjye. Gusa reka ntangire nkubaza kino kibazo. Nakinanye na Neymar Junior Santos, nakinanye na Bruno Fernandes, ndetse nkinana no bita Cristiano Ronaldo. Ndinde ndagira ngo nyandikira muri comment umbwire ngo nduyu nguyu. Ndagira ngo nanagusabe ko wakora subscribe hano kuri The Gosport Hub. Nukunda ibyo dukora uraza gutanga igitekerezo cyawe cy'icyo twahindura, ndetse unasubiza icyo kibazo wabajijwe. Ikindi liking, ikindi uze gukora share kugira ngo bino bintu dukora bijye bigenda abigera akure. Nukuvuga ngo mu muryango w'Los Blanco kwa Real Madrid ni bibazo bikomeye cyane. Ni nyuma yuko amakimbirane ku munsi wabanje wejo ya Tchouaméni ndetse na Federico Valverde yari yabaye nkahoshwa, birarangira cyane bigenda bikomera, ariko gake gake ukabona umubano si mwiza hagati y'abakinnyi babiri. Uyu munsi rero mu myitozo ngo abakinnyi bagiye gukora imyitozo cyane rwose, kwa kundi batonda uruziga, uje asuhuza ahasanze undi nawe ukurikiye akaza agasuhuza. Byaje kuba ngombwa ko Tchouaméni aza asuhuza abantu, ariko Valverde aje ntiyamusuhuza. Ibi ngibi rero byazamuye isukari hagati y'aba bakinnyi bombi, hagati ya Tchouaméni ndetse na Valverde ari nawe kapiteni muri iyi minsi, bituma uwo bita Tchouaméni atera ikofe rikomeye cyane ryateye muzunga uwo bita Federico Valverde, kugeza aho agenda aragwa agwira neza, ubundi ngo arabomoka ngo ameneka umutwe. Ngo si ikofe ryatumye ngo ashwanyagurika, nubwo naryo ryari rifite imbaraga, ngo ariko nanone ngo naryo ryatumye agenda agonga ameza ku buryo yagiye yikubita hasi atubwenge. Abaganga baraza baraterura bajyana kwa muganga, uwo bita Alvaro Arbeloa aramuherekeza. Ibi ngibi rero ngo byatewe nuko ngo uwo bita Federico Valverde, vice captain w'ikipe ya Real Madrid kugeza kuri izi saha, yamenye amakuru yuko amakimbirane yagiranye na Tchouaméni ku munsi w'ejo. Ngo Tchouaméni yasubiye inyuma ajya kuyashyira mu itangazamakuru. Valverde rero ngo niyo mpamvu yinjiye mu myitozo aho kugira asuhuza abandi, ariko ntiyasuhuza Tchouaméni. Tchouaméni bimubabaje rero ahita ateza intambara yakadasa, intambara idasanzwe bya hatari. Kugeza kuri izi saha ngo Tchouaméni ngo ari gukurikiranwa, bari gukora investigation muri Real kugira ngo barebe abakinnyi bombi icyo bakoze, barebe n'ibihano bazabafatira cyangwa se bige ku gisubizo cy'ibibazo byabayemo. Ikindi kandi ngo Federico Valverde ngo yajyanwe kwa muganga igitaraganya, ngo ajya kudodwa. Ngo nubwo ibinyamakuru nka Marca n'ibindi binyamakuru byo muri Espagne byatangaje ko ngo abatoza ngo na staff bose bari baraho ngaho bitambitse barakiza, ngo ariko intambara yo yari ifite imbaraga zigiye zidasanzwe, kugeza kuri level yuko uwo bita Federico Valverde, vice captain w'ikipe ya Real Madrid, kugeza kuri izi saha mbere yo kwitegura iyo bita El Clasico n'ikipe ya Barcelona muri weekend ku cyumweru, ubu ngubu ngo yagiye kudodwa kubw'impamvu z'iyi ntambara n'imidugararo yabaye hagati ye n'uwo bita Tchouaméni. Bityo rero muri Real Madrid hasohotse inkuru ivuga ko Federico Valverde nyuma yo gukubitwa igipfunso akajyanwa kwa muganga ntago azakina umukino wa El Clasico uzaba muri weekend ku cyumweru saa 3 z'ijoro. Uyu mukino ugomba no kudesida igikombe aho kizerekeza. Ariko nanone Fabrizio Romano yongeye gutangaza ko na Aurier Tchouaméni nawe yafatiwe ibyemezo by'uko nawe uyu mukino ntazawukina nubwo ameze neza. Ngo Perez agomba kubanza gufata imyanzuro ikakaye cyangwa se ibihano bikakaye kuri bano bagabo ku murwano bateje mu myitozo. Ikindi akaba yabafatira imyanzuro ikakaye. Muri Real Madrid sinzi icyo baba barariye bagomba kwishyura mbere yuko bazayiva mu bihe bibi barimo. Ibi birakurikirwa nuko iyi Real Madrid imaze imyaka 2 ikipe yamenyereye gutwara ibikombe itari kwegukana igikombe. Ibi byose byari biri ku mutwe wa Kylian Mbappé. Abarenga miliyoni 18 bamaze gutora ko bifuza ko Kylian Mbappé asohoka mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Ariko nanone uwo bita Kylian Mbappé
nyuma y'uko yari yagiranye ibihe byiza n'umukunzi we mu gihe yari arimo gutegura cyangwa se kurwana n'imvune ye, arimo akurikirana imvune ye, arasohoka ajya kuruhukana n'umukunzi we uriya munyamideli. Noneho uyu Kylian Mbappé ashinjwa ko yatinze kugera ku myitozo ndetse no kuri match y'ikipe ya Real Madrid bakinaga muri weekend Espanyol Barcelona. Ariko nanone Kylian Mbappé ngo uyu munsi ngo abaganga batangaje ko ngo ibizamini bamukoreye biragaragaza ko ameze neza, azakina na El Clasico, ngo yagarutse n'akanyamuneza, ameze neza, nta nubwo wamenya ko ibiri kumuvugaho n'abafana abyitayeho. Ibi byose bari kubimushyira ku mutwe ko Kylian Mbappé ngo ari we kibazo muri Real Madrid kugeza kuri saa, kubera ko ngo yaje muri Real Madrid idashobora kumara umwaka idatwaye igikombe, ngo ariko ubu ngubu ngo igikombe cyarabuze muri Real Madrid, kandi ngo aho yavuye muri Paris Saint-Germain batwaye UEFA Champions League kuko niyo bari barabuze, basuye inshuro ya kabiri back to back. Biri kugaragaza ko ngo ikibazo ngo ni Kylian Mbappé. Ni ikibazo cyo kwigaho cyane, nubwo Real Madrid iratangaza ko Kylian Mbappé agomba gutandukana cyangwa se hari icyakorwa kugira ngo wenda ibibazo birangire, gusa mentally bishobora kumwangiza n'ibindi buryo bigiye butandukanye. Ariko nanone Kylian Mbappé agomba kubaho nk'umusirikare muri Real Madrid nk'uko yagarutse mu myitozo n'akamwenyu. Mwibutsa ko Kylian Mbappé amaze kugira imikino 100, atsinda ibitego 85 muri Real Madrid. Urumva ko n'umukinnyi ufite statistike zidasanzwe, nubwo ashinjwa kutaba mwiza, en groupe bamushinja kuba dictative mu bandi. Ni ukuvuga ngo rero muri Real Madrid n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera bizamuka cyane. Wabita Florentino Perez ni perezida w'ikipe ya Real Madrid, yamaze gutangaza ko umukino w'ikipe ya Real Madrid ndetse na Barcelona wa El Clasico muri weekend uzaba saa 3 z'ijoro. Ni umukino uzabera New Spotify Camp Nou, ugomba no kudesida uwo munsi utwara La Liga Santander y'uyu mwaka 2025-2026. mu mbonize abona Real Madrid kubera n'ibibazo ifite nuko yabona ihagaze itabasha ikipe ya Barcelona, niko aba inyuma y'ibingibi bavuga. Nanjye ariko nkabona ariko nabivuga kubera ko yamaze kwemeza ko ntazitabira uwo mukino, ntazajya gukurikira ikipe ya Real Madrid ngo bajye kureba, kubera ko aratekereza ko ishobora kubatwara igikombe umukeba. New Spotify Camp Nou stade batangiye gukoresha uyu mwaka bakayitwara igikombe batsinda ikipe ya Real Madrid. Nibwo bwa mbere bayo mu mateka ko umukino wa El Clasico udeside igikombe. Birasaba iki? Birasaba ko Barcelona inganya cyangwa igatsinda, ubundi kuri El Clasico bakahita bayihereza igikombe cyayo. Bishobora kuba kizaba kiri naho ngaho cyazanwe. Ni ukuvuga ngo rero muri Real Madrid sayo makuru gusa harimo n'inkuru yuko uwo bita Flora Amendi agiye kongera kumara umwaka wuzuye hanze. Uyu mukinnyi umaze gusiba imikino igera ku 120, imvune 20 kuva yagira mu ikipe ya Real Madrid, yongeye kugira gushwanyuka kw'imitsi ndetse n'amagufwa gutandukana, aho bita muri tando ndetse no mu itako, mu rushyi rw'itako yongeye kugeramo ikibazo gikomeye cyane gishobora kuzatuma ngo iyi mvune ye ngo bagiye kuba bamubaga, ngo bamurebe kora ama operation yose ashoboka, ngo nibabona atayise agira igaruka vuba ashobora no gukora retirement mu gihe cyose ari buze kuba akurikiranwa bakabona ntago birimo birakunda. Uyu Mendy rero ngo birashoboka ko iyi mvune bijyanye n'izindi yagize muri iyi myaka amaze muri Real Madrid kuva 2019 bishobora kuza gutuma agira na retirement akiri umutoya. Flora Mendy reka tumwifurize kugaruka vuba ndetse no kongera kumubona mu ikipe ya Real Madrid nk'umukinnyi wayo. Inkuru nasorezaho ikomeye byatari nuko uwo bita Thibaut Courtois nawe ari mu bakinnyi babashije kuba abagaruka mu ikipe ya Real Madrid mbere y'umukino wa El Clasico. Biri guteganywa yuko ashobora kuba ari buze kuba awukina nawe, kandi noneho ngo muri Real Madrid ngo umubano hagati y'abakinnyi, staff y'abatoza n'abandi bose muri Real Madrid ntago ari mwiza, bijyanye nuko uyu mwaka nushize byababereye bibi. Ariko birimo biravugwa ko ngo Mourinho hari icyo yasabye mu ikipe ya Real Madrid kugira ngo abashe kuba yayikoreramo, ko ibintu byose bisabwa kugira ngo umutoza mu ikipe ntago akeneye ngo abantu bamufasha mu bintu bijyanye no kureba abakinnyi agomba gukinisha, ntakeneye umuntu umufasha mu kurokrita, ntakeneye umuntu umukinnyi muri vestiaire umuvugiramo, ntakeneye umuntu ufatira imyanzuro iyo ari yose. Mbese ibintu byose muri Real Madrid arashaka ko ari we bijya ku mutwe kugira ngo abashe kuba yafata akazi k'ikipe ya Real Madrid. Perez ari buze kuba yamurekurira uburyo bwose muri Real Madrid, turaza kugenda tubera. Gusa Real Madrid ho ntibyoroshye cyane
mbere yuko bakina umukino wa El Clasico. Birakomeye cyane no gutabariza hafi ni no kureba ese Real Madrid bari inka ya nyangara babuze yo kuyishyura, ese bayishyuye bino bibazo bikarangira. Muri kubona hari buzo gukorwa iki kugira ngo Real Madrid ize gusubira ku murongo. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe kuri Dako Sport Hub. Nukunda ibyo dukora, uraza gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo tujye dukomeza tumenye icyo twahindura n'icyo twakongeramo. Ikindi sharinga, likinge zino audio. Icyo nagusaba rero, urakoze cyane kugukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Imana ikomeze kukuba hafi. Ciao ciao, bye bye.